Dobar dan, dragi gledalci. Nalazite se u emisiji Kaži mi da ti kažem. Najava vijesti danas i ove emisije je Ceca. Znači, Radovan Karadžić danas drugi put izlazi pred Haški tribunal. A zato ja pozivam naših gosta Hamda Šačipašića, koji je uhvatio Dabića navodno u Beogradu u jednom kafiću. Molim vas, pričite. Dobrodošli, kako ste se? Izvolite. Kako ste vi? Evo, dobro je. Evo, možemo sjedniti. Može se sad da se ne prevrnemo u nešto liče. Ja. Evo, bolje ja da stojim. A ti mi stariji, što malo stariji. Vaš ima da kažete Ne znam. Hvatanju Dabića ovoga. Nisam ja, Boga mi, ja onako bio u kafiću, pio pivu i došao čovjek. Ja onako stoju i stvarno on mene je počeo uhvatiti, ja njega uhvatim u sumnjačima da smo mi pederi, da sam ga uhvatio. Svaka čast, čuste, dragi gledalci, vidite ovog momka, ali još jedno pitanje, ako nije, mislim, da li ste dobili novac od NATO-a za hvatanje Dabića? Pa NATO je zajedno sa Fatom očito do Brekšice i ja ništa nisam dobio, evo gladuje 2,5 dana, ništa nisam bio. Djeca, situacija kod kuće je jako neovisno i eto to, znaš, meni trebaju te pare u duboko da idem ovdje u pensionirani, ti pozicionarni penzionskih prava i to i nisam ja ništa dobio. I čuste, dragi gledalci, vidite, imamo, nažalost, i te surove stvarnosti u današnjoj stvarnosti. Čovjek vlada, ništa nema da jede, da pije, vidite ga, smršu i tako. Mi ćemo pitati naših gosta, koje godine ste vi rođeni? Ja sam rođen 1984. Kao vrlo mlad, jel? Ja kao vrlo mlad, tad sam pošao u prvu srednju. Aha. Čuli ste, dragi gledalci, čime se bavite inače u privatnom životu? U privatnom životu se bavim sa limunadom, razbutiš limunadu i... Bozaj to, dragi gledalci. Ja? Nije to smiješno. Ja plaćem ovdje, a se me smije. Ovo za limunada je jako potrebna našem svijetu na Malti i na Čengićviku. Meni je to jako. A ti si samo me smiješ. Jeste vidi? Da ga, to je naš god. Ti se me smijete. I ti na televiziji što me gledaš smiješ mi se. Opa. Evo, došli nam je svjetlo, dragi gledalci. Nema režija. Režija je rekla, gotovo. Za današnju emisiju, hvala što ste bili naš gost u emisiji, dođite nam opet i možete u našu kuhinju da jedete. Hvala Bogu. Doviđenja, s kim? Malo pitije. Ima. Doviđenja, dragi gledalci. Doviđenja.